شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم القائل طلب العلم فريضة على كل مسلم. Muna yung hadis sinabi na ito Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bihan sa ipagpanuntut ilmu, wajib, fardu, kakatan muslim. Sa hati ko waha, kaingatan yung maksud sin hadis. Sa natali nyo rabaha, may ta inipiyar ko sin Tuhan. Parkala, pagpanuntut ilmu, maglagi kaw alta, maglagi kaw sa sakatan, maglagi kaw makasagwak tumumawanos. Sana imagine nyo na ba, habihin na yung pagpanuntut ilmu, may niyutan pagkawajiban. Tumtuman singkitan yung mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insang bahayang piyardo kato tanyo sin agama. Piyardo kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala karena askun si isa sin surga. Demikian yung pagpuasa, piyardo kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma balig na Ramadan. Karena yung pagpuasa, taming na ito ay nga pinarkadyahan mo. Si minok na ba, papikilan na ito, pang may tapyardo si Tuhan Rabbul Alamin in pagpanuntut ilmo. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, panagnaan ayat, timuron pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawaktu si Hagari Hira, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Fal-amru bil-qira'ati, amrun bit-ta'allum. In pagdaak sin Tuhan Rabbul Alamin, haparkala, suway ko mamasa, yang daakan ko suway ko mga di kong gadi mumpas. Ini ilmu mga kiaulungan sin Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ingata ya Muhammad. In ayat ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib kay mo iningat supaya kaingatan mo yung pagtuhan. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apamandang na ito yung pagpanuntut ilmu, simple-simple ka. Sambil ang mga kaibanan kabataan, iban sing kamaasan na. Amo na lang na yung parsababan, yahilo hala sin umat yung pagmadrasa. Sambil lang na doon na san gimo yung pagsirik, kaparkala sin pagmadrasa, pagpangadki. La hawla wala quwwata. Tumtaman sin kita. Ang kaptangan sin Shaykh Fawzan al-Fawzan, hafidhahullah subhanahu wa ta'ala, inaki niya mga kiaulungan sin Allah ta'ala. In pagpanuntut ilmu, hambuok deng mga hikahon na to deng aparkala kalinduman. Amo ini in sa lagbo-lagbo, yung pansin syaitan kato taniyo. Hambuok deng mga titipuhan. Biyutang kato, tiangari-ngari kato, sin syaitan, in mag-focus kita nyo mag-ibadat, di nakita nyo mga di. Di mabaya manuntut ilmu. Tumtumon sing kita. Ini pangari-ngari sin syaitan. Asupaya kita niuri kumugdan mag-ibadat pa Tuhan. Yari-arian kita niyo sin syaitan. Sambil tawagon ka, dahon ka, guyurong ka, ring haway mo, harap at tupamasjid, daon ka magdikir, maglingkod-lingkod, guyurong pagpangaji sin pag-akama. Ini tumtumon sing kita. Hambuok dahil mga katitipuhan, biyutang kato sin syaitan. Kapangita na tumarew karena magsambayang. Kapangita na tumarew karena maglingkod-lingkod magdikir. Sa wala na to kiingatan, manawag-tawag kita nyo hamano siya haway panghati na to. Manawag-tawag kita nyo si pag-agama, misan inarkanul Islam, inarkanul tawhid, di na to maparagos. Di na to kaingatan, di na to kapahamam ingkanyuk-nyukan si maanan niya yaon. Hailmo makawa mo insa taod-taod karayawan. Piyardo kato taniyo sin Allahu Ta'ala in pagpanuntut ilmo, karna in pagpanuntut ilmo hikahawon na to deng hakalinduman pakasawahan. Piyardo kato taniyo sin Allahu Ta'ala in pagpanuntut ilmo, karna doon na to kabakan bang unuin taning na to ring pinarkadyahan mo. Piyardo kato tanyo sin Tuhan Rabbul Alamin in pagpanuntut ilmo, doon na to kaingatan bang di adinin pagkawa na to sin pahala sin sambahayang jukup-jukupan wayroon hilangan. Imot ayaw kamumutan sa hayaya. Fama ba'da al-haqqi illa ad-dalal.
Karena wayroon puasin sahaya siya gamu magmumutanan kalinduman na katan. Kunin maksud sinato. Bang yu kaya ingatan na ingkatan sing kaya wajiban kanyo sintuhan Rabbul Alamin. Imut ayaw niyo hinan. Bang kaya ingatan yung pakaradyayan halal inangan niyo. Sa bang kaya ingatan niyo na inyan hasara sintuhan haram. Imut ayaw niyo saggawakan na bang kamu si baggaw. Paparkala hiyaram kaya kaingatan niyo na niyo rabyutanan. In ilaw meto kamu pakalinduman. Mga ba'dal haqqi illa dalal. Wayroon puasing kasawunan kalaungan katan. Wayroon puasing kasahayahan kalinduman katan. In kasahayahan amo na ilo piyang adyo niyo wihaon. Bang niyo yan biyutawanan tartanto pakalaungan ingwaan. Amo na hadith. Sabuton ko kanyo wihaon. حديث ذكره صلى الله عليه وسلم وقاله لأصحابه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بيت النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل العلم والهدى إن أفامهن أم إن فيراك قسن الله سبحانه وتعالى بعثني الله من العلم والهدى إن أفامهن ميا أكبراك قسن الله تعالى سن علم هداية قرآن من سن حديث كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طيبة فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير إن أفامها سمك فنجي وكانت منها أجادب تمسك ماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها آخر إنما هي قيعان la tumsiku ma'an wala tumitu kalaan. Hadith ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala siyabot sin Nabi intu ragbus simanu siyamanun tut ilmu. Intu tibayhu an simanu siya magpakarungog ilmu. Panagnaan manu siya makarungog ilmu sin Tuhan Rabbul Alamin. Gimiik pa madrasa, gimiik pahaw-naw no tampat pagpangadjian. Imaksud niya mangadji mahuli. Bang siya nakarong pangadjian inumun niya yaong katan. Inumun niya katan. Bang yaon na inom niya na bang upamahan mga lupa. Lupa kaya asakan siya sinulan. Pag sinop sinulan kung atod ko konsum ko ni sa aon na tumurong partumbu-tumbuan. Amuyaon ni manu siya umbul hambuk patuhan Rabbul Alamin. Amuin bangkaw makarungo ginukuman sin sambahayang wajib di nakaw timinggal sin sambahayang. Bangkaw timinggal si bangkaw imingat inyaon haram di nakaw himinang sinyaon karna inyaon haram. Hati niya inom mo ingkatan sin tuwig yaon mahuli tiyabo nga mo siya ginawabaran mo. Tiyabo nga mo siya ginawabaran mo. Imaksud amo na in pagbawgog ha ilmo mga kiaulungan sin Tuhan. Mawaya ka mo. Mga kamaasan sing kabataan, nasal daaba kamo katan, mawaya kamo iban sindi. Hatafal ilmu, in ilmu sin Tuhan Rabbul Alamin, yahtiful ilmi bil amal, fa in ajabahu wa illa ta'al. Bang maibaratun tayo ilmu, tumawag pa tao ng adji. Bang saupamahi Muhammad, yakaw lang na Muhammad, kaya pangadjian min sambahayang nabogbuki hinanga amali in pagsambahayang. Wa in ajabal o illa tahal. Bang so pa masambangon niya yung panawag tawag sinilupa ang gautaan kanya, alhamdulillah, sa bang di niya sambakon malawa din ilmu.